Mizoram MLA election sang ni som pariata candidate te kan clear chun jom zelanga Lunglei district atanga candidate te lo en vele thungila constituency number som ni pakwana south tuipui a hianin candidate pali an oma John Siam ku nga thak thing Aizawl cheng hi congress ayo ni in a chin chena chu kut pha ani a silal nun puya lalweng cherhluna cheng hi BJP ayo ni in a chin chena chu lotas ani Dr. Arlal Thangliana kanan veng Aizawl cheng hi MNF ayo ni in a chin chena chu RC ani phairo thanga chan mari Aizawl cheng hi independent in adinga ZPM ten an thlopa a chin chena chu lukhum par ani constituency number 30 Lunglei no ta hian candidate pali an oma PC lal than liana bazar veng Lunglei cheng hi congress candidate ani a chin chena chu kut pha ani ramdin zawa chip phir cheng hi BJP ayo ni in a chin chena chu lota sani wanal tran puya puk pui Lunglei cheng hi MNF ayo ni in a chin chena chu RC ani vimal som tluanga serkon Lunglei cheng hi independent in adinga ZPM ten an thlopa a chin chena chu lukhum par ani constituency number somthum pakhatna Lunglei east a hian candidate pali an oma Joseph lal himpuya chan mari Lunglei cheng hi congress candidate ni in a chin chena chu kut pha ani a H lal ruata zotlang Aizawl cheng hi BJP ayo ni in a chin chena chu lotas ani a loma mato chhong ramthar uan Lunglei cheng hi MNF ayo ni in a chin chena chu RC ani a dalrin pui chan mari tu Lunglei cheng hi independent in adinga ZPM ten an thlopa a chin chena chu lukhum par ani constituency number somthum pahnih na Lunglei west a hian candidate pali an oma chalro sang aral te tuikol south Aizawl cheng hi congress candidate ani a chin chena chu kut pha ani CS chongchhuma venglai Lunglei hi BJP ayo ni in a chin chena chu lotas ani a silrin sanga bazar veng Lunglei hi MNF ayo ni in a chin chena chu RC ani lanun tluanga sailo venglai Lunglei cheng hi independent in adinga ZPM ten an thlopa a chin chena chu lukhum par ani constituency number somthum pathum na Lunglei south a hian candidate pali an oma Dr. Aizawl electric veng Lunglei cheng hi BJP candidate ni in a chin chena chu lotas ani a ar lalnun thara chan mari Lunglei cheng hi congress ayo ni in a chin chena chu kut pha ani ke pa chhunga lunglon Lunglei a cheng hi MNF ayo ni in a chin chena chu RC ani Reverend Dr. K Thanzawa Salem veng Aizawl cheng hi independent in adinga ZPM ten an thlopa a chin chena chu lukhum par ani constituency number somthum pali na thoranga candidate hi mi panga an ni a Joseph Lalzom liana electric veng Lunglei cheng hi BJP candidate ni in a chin chena chu lotas ani a aro ming liana ramhlun not Aizawl cheng hi MNF candidate ni in a chin chena chu RC ani zodin tluang aral te tuikol south Aizawl cheng hi congress ayo ni in a chin chena chu kut pha ani a lalhuliana tuikol south Aizawl cheng hi NPP ayo ni in a chin chena chu le khabu ani lalrin zola zo hnuai Lunglei cheng hi independent in adinga ZPM ten an thlopa a chin chena chu lukhum par ani constituency number 35 west tuipui candidate pali an oma ina ranjan chakma Lawngtlai cheng hi BJP ayo ni in a chin chena chu lotas ani a nihar kanti chakma Nunsuri cheng hi congress ayo ni in a chin chena chu kut pha ani a F Robert Ming Than Sanga farm veng Lunglei cheng hi MNF ayo ni in a chin chena chu RC ani a B Vanlal awa electric veng Lunglei cheng hi independent in adinga ZPM ten an thlopa a chin chena chu lukhum par ani